teman ya di kamsai jai mong. Temen ko pa miya meh. Yang hana mudu ya MLA sungji. Mana boleh yang boleh jungi. Tip sino meh mga. Abang alim ta la post nyang buat show. Kikubor Kapatisi TV. Da kejingkit kia jungin ngkit kam kedar brashnong pentor kra golfling Shillong, Chief Engineer jangka State Sports Council Meghalaya, Chief Engineer jangka Tenat PWD Road hak step laitrik rempang arajar arpunriu. Kilalit banjurep ya kanala ke baju chlei tang syupoi ka ayam liur kad hadu bagi nong shoshnong ki hab ban mat ya kejing chlei lembar baku karung hadu ki tliu ying jong ki briu. Kini kejing jurep jong kini ki officer jong kini ki atli ki tenat rekam ringkat kejing sendran lang jong ginong kit kam shnong hapo kejing alam jumba Michael Heck ubadeiru orang bak shnong kalong hadian kejing shimkia jong Menteri Keterat Sports and Youth Affairs ke Sorkar Jilla uba wailat miki shilla uba Michael Heck luang bala da State Sports Council kamle AA ya kani kanala kebajuan ra kejing shli mala usnem kipat ba jong shnong kleber ngem ban khang wa dika surok VIP kebadan Slendat jong Jawaharlal Nehru Stadium kebadan Apollo. Ini muka sakut selur. Umumnya kayak cing ini dia semua. Ini yang ini lagi semua kami atur. Ini kan lapas lir baru aja. Tapi keperluan di sini muka dia ketika itu deh. Dilarang tu selur tu. Dilarang selur kalau mau ini kayak kita ayu muka kalau kerja di dunia ada CPU yang itu sebuah kemudian lagi buah dengan buah kesakut itu buah kami ya cuma itu jadi kita lepas ini gue maka gue tempat itu sih jadi itu terbatas ini yang bilang itu di sini itu di lampu di kayu penting lawan si Panera. Orang Basnong ke kawai bagian hang ni tadi kejingnya jom kinong song senong serutuba area ke orang Padang senong di keju kopor kejingle jong ingin ngelong ba ni appraise sports minister nomor bodong mai ke chief engineer dong mai ila banumpat long aware ya ke ka jing dap umpi berkumo pi ya ka mentar stadium ru kila renovate kila thau ki hostel sedin building babun pi kila thau ka tu kan lasai kan wan ka flood hang tu ka leno pisar ko leno tim makir kin school leno so ba kin jai ta ki jingle jong nin ka long kumbangi pentip
Ipelong aware yo sports minister untuk bakadan ke flood hang tu. Tilada kini ki council ke sports council kaya trilang ke le lang ban penku ban ay ya ban ong rang baslong ban level ya kini ka lenti ya nakan ni kasinong jongiru ta kamot kan yarap kanum dan problem em kamot ka kan legbek po wam kran. Tentang itahi namaringi misim kakabu di hakani ko bakadan ka national games next year kumbang eli ipo gikat kubor baka state government kala 600 crore for the national games tengiru ni sim kabu ha kaju ko por ban ong ba lesin na ini 100 crore bayo atigin renovate yang yakini kinala ki kanang hindi tang bayar bikinong sang jongi wan ka stadium ni bro baru ko hi kan line na ka flat mar mensuap let's say ni pa don hang tu ni petri hang tu ka flat nilai ji ikat no baka por ka dangsa ka sports authority of India po pulu ka flat ka kiu hado ka sirnyang brio hapo ka JN complex lada club an address gini issue ka bangi ngitini te ka line ni ta ki bro kan long kan bahagan te ka government sports department nukan like kajing but nam baka conduct ya kani ka national games sports long kata ni mong ka assurance ka song haka bak kajing ya kran kajong engineer ki pelawan on the spot verification ka song haki ban pensopat sa ki bahalor I sanction la ne whatever kumba piong pimentan piong beba kani ka inspection ni kajungan pe piong pa kinle mle ta hangi ting sim lawan inspection ba manta kan ting yang iba ya ga shnong te kimri bin pelong kam kai bar yunong shnong kamri pelong kam kai kani lemba jo fi kini media ngi ala bi ka clear message la da kimle ya kani ke second inspection so isin matang ars ne mil api surok te ban se ke sanjam ko balle ka shnong dei kalong ka kamri ka ba ang pi ba ibarit beriaru kelas ndan ko ban lokam ta gi kelas mungkin kumang la keren bangila asam bin khang gitu ka BIP ro boble kati man ka por gi pelong kanong ka program ang te everything kanong program ki pelong consort cherry blossom kanong nakaliang ka dong darbar shnong golfing ni ngimju object re ngimju problem re ya ilat be isu tu baka iko sarkar ka ora kanong ni don rekat be yang to mah kam yo jam yo ibro ki wan be malong ta kan tenglong pihak ban yetre lang berkasnong ro lala pimla penyetre dalam kosong deh kayak bahagia jadi tak kadang yang kini kesenjam kini inspection kini kan last inspection kini tadang ni shikmat ngim dan kam shu ngin ong ikiba ihap banle ne naile tak kayak kosong beri banle kan sale kosong TV ngong ngai pi ko banga keren bong ba nakaliang jing kinong song ke area baru badan lamba sendat bakatu BIP road klak keren shay ngi bar ong pi ko bong astana basnong benin haru chef minister ngi la thoishti ila ai gani te kam poisi shero chu minister ngil ai sa sports department ngil ai kani kam di issue ka barit kani issue ka bahe bat ka tu ka jakan tu ki ya BIP te bangong ngim kwa bukan poi senjam ka ba longban peleranya ke department de yang inung sosong din peleranya yo unong sosong bo priudan ka jinge tu hap iban keren am jadi ta kada ngi la kimle em so kani ka juan inspection so isien dan nakaliang ka jong ka snong kai ka senjam ka ban sim nei gi palla ban batai pi menta te mapin si ka kamangin lero ila ban close no ni ka BIP road mene be wan kila awal lang kina kaliang priudi ban kaliang ka sports council tiglai keren te both side dikila ong makiba kadi kam technical kinya page lang sa kaliang jaka nala jong ka priudi kinya page bat sabade chuban page jong ka sports so kan page te kadi kata ngi sutu ba ngi ong teteng ba kala de ka major walk ma ka kam ka blahe tamala dei ba kana ka kam ka blahe ro wa ko bogi astana match nong yang ong ba kani so kadi ka kabu siar kebawan kini ka national game 2027 te so ka pisar bakadon te at least ka long ban contribute ya ka snong ban contribute Indonesia met ban contribute ya ka development nam ta ka snong ka jumha nam ta kinong nong snong te di ta ka daw ngi kerpat so isien ya minister ka sport ban minister jong ka pludi kin island ti ka man ka diam ka snong ka sobha kin pendep ya ka kam ka pikila promise kan munshar gila don be chief engineer unshai barem ila inspection lang te gilale inspection lang te kam poisi ero te ki excuse me we oh ya kata mo ngambe mga benyam ya kapludi te ngambeny ba kapludi ka kamram jong ka lebe ba pli kat ngi khot mangi kat bedon kapi pilawan fi media mantan ritik engel bu chwa jong yam adu ki nyut ki la poile chalo
Tena kalian peludi lapun coach, lapan weng de tiga angel bro, ule lo peludi. Tapi tengi kau ngamde banga ben banga kereng di syai. Nak kalian ke sport tu mule era. Ladu munca mentala sinem arsnem bro, mule era. Jadi dia kata kawan kelawan adu kata mule show bahma kejungdom. Adu bang teng menginung nasional ladang ngingim keren. Bener-bener keren. Ngihap ben keren beli paj bal adu don kecike kawan cakasnong. Ladang ngir ngisong ngim keren. Lalong nam tagen bikir gila pa ba kasnor kam kit kia jenjar fi lemba jo fi wan ro man ka por tingi ba bombe de ta kada lemba jo fi media fi la wan lang rekat ba kasnong ba seng samla bro ila on pe itu ka jaka ba flood ba minin hajing wan kendu yai minister ka sports wood ila pa ila ka jong engineer ka sports but nakaliang pludir ko lawan la funi mr chief engineer ka roads tila pa engineer jo pludi man ye pe dengkan teh jingpe jungi mentang i baka tuga ngilai keren ka kam technical ngilai keren babunang tu ambaka dika kelakiu pula tu ka konro ambe ta ka outlet jungi ku jungi kami achu te lembaga tu ta nakalian juki yang tu mentang ini syong kin syong meeting sama ki tengi nakalian jungi ri kerpat iki mangba dalam kumlom swabu kedika kalmar swaban wan ka slap ki ben pendep itu ka kam kapo kedika GN complex ka badai tamur kan bahagen at least kum ngilai keren menen ya chief engineer juga sports nyoba dalam bala ile kam penkloy ni kam kan tengin siepet kalong no lada ki lapan pendep akak por ka babiang ting sungu iki nakalia ka dorasnong lada kimla urban le eke bagi la kula ringi lada kimla hadu perliur mata pagin bam slap yang kinong susuno jengi teke eke banja sakmat ro ya kata mur ka dorasnong kam tre ban kit kli ada ke bakila kinong sosnong tengah ongi pi lembagi minen ki media baki gila berngembet lada kamlong sakasnong gila bai de jung tho bakin kang mi ka VIP road te de ta kada ke kimat perkat imaki kolong gumno nak liang jungi tingi pen mena lemba jung pi ki media ma pan petip saki tengi tai Thank you.